man wamu len ten mayu ingen nangen mbinde so ik nyalene ke degen lek mbi nan dokum lek mbi nan dokes kon andam no ten mayu imo sambo ndo meke boro gafet te la me bir min nam te la mi jangama njom na jirol ni jangante ale yongule pisne madum ma jang dilla boyin te ni nga yunda tapka akango cogin gad fay deg mam du ray nen siponan ale jangam jomna fakin det mam dur bur mafun Ousmane jang jom neki non na cafaka kon wandam no ten mayu wa mo lay no ten mayu gañum mak ne kina el imbon wi gam bondo ndafi bo ngat iner bo sambir Ousmane sogo ino abogo ko nyaanyande o fete bogo ko ongic o fete bogo ko ndangan nallo ne tangan ke kinun ndangan no kinar na jotit hana bogo ko magana iner dessert to ayon katen sango comme jomne a jaran ana jaran no yengole ya non girin kina bo mbacc bo iner dessert te hat mert ndangan nallo cabugo o fete ndangal lakas o wet ndangal lakas kaga holam ta holam kon kedillan Ousmane biro to sate fe jaran on te sed mayu waga sabo he fin la men to te moy to ha defet na sate fane Ousmane arrondissement Fimle na upajel bom pir asaw da kay no men na arrondissement Fimle saw da kay no men saw leng nem piray no saw leng neten na raw gadu to comme na ten na raw gadu fa sala nga date la mi had ker foka had fatara fo naga injango to ndet fa oy o he ma una metema fa ga jang jom na iso ngatit afia kaga kon wamno tel lay ten moy to init na bo jom ni faga ibatam bondo meke woroga we tela me mbir min nam tela man was njom me haro tela me comme na roga debna bo hayra wan ke mi ngarer fi andino ha madina neke na ngarer nyal kaga jangu sak na arjo bo njom na ina faka bo na samedi fana te sogo fu do meke afa defat ngel na ngel ne me jokanu na jall alaaji émission fane wax deug yalla abe radat ya peut-être waje chance ina refa sugo jeg xaye te ref ka andone tarikh njoma def no marfa foko te bug ma eto lay te refe Ousmane taxunu ngar ya peut-être yon mo mbar ante men te ref Mamdou te ref Saliou Sar TV da koy ke bug ma lay te refe na walu fa foko d'abord refe ciosan njom ci ajek o berand ciosan njom ajek o berand ndax njom joma def a tax u bo njom yaga fi njom di ko de tangan téléphone onan fo yeng fi ñaal parce que njom yaga njom sa téléfegu sahle mbudra mu bira aboy akiya abultina fek fadide meke waga hay assurer hana bo teref juwala parce que mbira bo anga juwala bete assurer ay han ref mbir te fadid fafako ama fa ngay sub ka men awa ko yodo baye han pang me njofa téléphone dun téléf log sax mbudege meke mbudege me Ousmane ko mbira ref ndaka tan lay mbiro ma ko ndo de gadod de te gadet mal adet ma frelwe kam ma frelwe ne de mbak ke de lay lapit laga ñalta diga jegegu xapé saxé parce que par malta dika refegu malé na soga ndok malé de ndefanna fi malé ando de yokku de malta dik malé yokna maga mbirne xata fa fale faraw gadu fe dadu kan fegu lata ndo de guden wana ande khatas ku ma frele mayna o lengad lay kay wona adoka njoma fakayeten en et ka usag fek ma frandu lakas ma firkan wenana waga nga koy te mo jenew mba te amojo wag njom mba bok fop ambagin ndate na sopka kaga ma ko ndisi ñeegu di wara fo soprole voilà antanga bo ambak kene na lapit le ñalta dikke ya de deta hay anone te waru yok te na deta winaga wale o heke de te waru mbir sate fane mbir sate fe ko sa ma ko nan dod kan di wona ref ka mbir di wona ref ka tokum di wona ref ka tokum mi yok no hop ande fi khatas naga sate dod tegu
ke xup ina teen koy parce que histoire nu goona rek a jega Ousmane a leyaan o timole la fata fata mbira yoɓ a yoɓna den mbira yoɓana den parce que limanga ten jaaku mbira ref leeg koy mbira jodoox ma andoona yee ref ke fata i kaaga ana gara teen ndaa exemple leŋ rek a ndef mal ke koy ana ndefanira mal ɗik bo maltadik mbir leŋ a suto teen i mal ɗik ke yoqna mbir a sutwanga leeg we ndefan na den njeg ke mbir amma ndef xa taas a mbaag njom ndaa njeg ke mbir ñaarel fame a feeñana fa lay fe Ousmane seeni in fe andoona yee den a ndefanu den ndef maag den Ousmane a gar wa firana den ka nawna maltadik foogu voilà kon maaga tikoorik ke ref Ousmane koy mbir saate reɗ'u Mame Ndour mbir njom a reɗ'u a waag a njom bete doy a ci a fit bete doy ndaa reɗ'e mbir saate anda ke layuuma reɗ'e mbir saate maaf raneege saate maaf raneege bete mo jega maafri sax traitement ne ten soom refma xana maafrel bo adno pandan gun a waag an bete doy ndaa mbir saate te refe o naaga maafrel o naaga pare a pour njom ne xaye tening fe feet refanga dimanche o tening fe feet ten o maafrana parce que njom ne faganga dimanche commentaire ka teninga def ka i mbir saate koy maaga maafraneeg o retanga bo njom ne a tolloor na diggante fa andoona yee jafe-jafe yo wona sutooka teen kaaga ten maak we nga'eegu ku waagoona waag njom koy maaga re'u barrage fene o waagangee maaf mbir ne o fexey bo njom ne ɓoow kaaga maak we ndodteeru wiin jaaku ɓeera meen Mame Lir fa Babou Adama koy limaan mam kii arfa Moussa fa Mame Sanu mu retoona xaye a layka Mame Sanu te waagu arfang refee caaxaan ndaa ye ndoddagarna arfang o ten adooxu i ndaa fop a anda ye maam te maafrel a rok ngel a maafrel ba saaw xar ɓaxay maam fi'eegun to yen ke i oxe maafna maam koy maafe arfang oxe maafna arfang it maafe maam naaga saytu neen tikoorik ke a bindootu voilà Ousmane a final tina falang Sané den mbinalu i ngatangat men ndet njom na te maafrel bo deno kii Mame Ndour a yok raw gadu Ousmane a bindo xa caf te maafrel bo raw gadu fe a yok wi pir tadik Mbour Ndangaan fo yaayema andim ndam golle Antoine dadukaneeɗu fo maam ye i ngata ina i Babou Mbaye Kourine andim ndax jegata mo yoonu lakas me ndaa i lala maame njom ne feet refe num fa Bour mar fa faku Ndangaan o kon o fadanga ba o raapin njom ne fexey bo o rok kam goor maak we o jeetaay fa den pare njom ne feet nena Ousmane parce que yaaga Ousmane a jega ndax a saawa ɗak na cafake ndiiki i ndetna ye i mbadiidna Mama da layano jang payum a rok kam saate fane roke kam goor maak we de kam saate yo roku yaam parce que jamano faaga ngel ne a jega ne te bindooti'ina no fes ye i ngesna cungate Ousmane te dalo ret Djilor ta waralo maafir demi final te ret Djilor waaga Djilor e njom ne xewit ka anda ye Djilor o yaay mo o Djilor ayo kaaga to i layne njom ne feet jege lis sakar jege dara nu fa Bour na eet ka na mbika demi final kaaga xoola se mar fa foko Ndangaan o jege lis sakar jege tus parce que o Djilor axa xan yaayema xa xan Djilor xana a mbin te waan final a neew ne te jeg tig naaga jegtu a te ret ine tin i cunga Ousmane bete pare i yoon fo ten ga i mbadna me tof kiina monganto no kol no ndiig mene Mbapota maaga i mbodu bo nan o radio la xooyta mar fa foko Ndangaan demi final a cafak raw gadu wenana yaga mam xama kay fap wa ye i mbapna Ousmane bo i yoonna fa Ousmane bete fapo wa pare i ndoka ndok ngel ne yaga bugram ma fa Mame Ndour kon ka i lay una jega voilà
nda ino karok rek ete na yen rek adalo o grelo a fi tiga ɗuma in trop yaam raw gadu fa caf normalement de mbaɗ'uno njek ya tegeno ina kenu i Ousmane a rok na cafa ka a maafo koye nde lamongan to xeke ndeɓonge bingo nde den tolorun ndama ref andoona yee Ousmane o ndik soom a fi'un nda a mooloox a ñof a waag njom nda ne Ousmane a maaftuna bo xaye i maadama maado laamta parce que i nga'e i moof bo lay wa yaaga Ousmane a maafan kay a jeg oxa te maafna den fa lang sane nget final nda comme lang fi'aam ten maagu Ousmane Diom pour o ten waagu Ousmane ne i mbudtina njom parce que de in wa arbitre xaaja den a ñaaƴe ñaak to Ousmane a arrière te ñaaƴ cookum te arrière ba ses wiina den numtooxiid ede i ɗikanda Ousmane arrière te reefanin bede mbi ten numtooxiid njaf dadkanele koy de in wa ite engagé idan ite ye kaaga Ousmane a suɓaan be ting ndaxan taaga André Sonko xam Adrien Senghor a watnu njuni a coona Ousmane na cafa ka yaaga na faak fa a maafa diya bugum ba mbarala andoona yee ye dem fa Ousmane a maafra o leŋ xalatere Ousmane a waan o ɓis Moussa diya bugum nananga ba mbara ye fi kid saraxule kede lay soom waaj de fe soxoma fa kena fiyen mbinna keno kin wera molos i wallahi te jeg émotion ande nande na garanga bon ke taxna bo kenu leyna fop wi njaaku xa konte asama émotion fe taxu i émotion fe taxu yaam njom tig seytaane yo rew taxa bo mu te leyel rek ki nu andoona yee jega affection njom rek xana jeg ka te marqué o i jërëjëf Ousmane mbir kamil a ref mbir saate reɗ'u i mu te maafrel rek a xeyac saate fe no ten taxu bo njomum ye'e neeke nu mbi'a paax yaam keke ten na tax ka bo we andoona yee den ndef génération fe tolloorna fi njom ta mbi'an de nqaƴitnof den a ciñ i ke ɗomna in koy ten refe njom mete tolloorna xaye fogaam me xëƴa peut-être wiin we a mbi'a ten kene te refe njom andiratan ku xa pesa a retanga ngelna xa pesa mbaam may a ndef teemeed ndaa andkiro teen sax xena maafrel wa rek bugoona na mbeda lay final andkiro sax tam saate ngenu to njom kañ anda pele gara par saate mbir saate ino saate fana fop a mobiliser o ngir mbir na i kaaga jegeegu encore njom ñaal parce que fuudna njom ñaal fuude njom o yeng o ta'anga bo maak we mbudate rewe mbudate ten refe njom nana fakka bo 10 heures yeng a jofa 2 heures 3 heures o ɓasil waagiran o yaam mbin waagiran to vraiment njom a refa aar fana andoona yee ten o seereer a jegu ten o seereer a xaƴca ndaa a yaqwa complètement bo jegatee njiriñ Ousmane a laya xa to sipo bay a maafte ten maam liir fe kel fo xene maaftano Jali Birama maaftano ten Djilor a bufkaan a buf rek te a ɓooroox rek te saako bay rek Djilor a yewa bo xaye sax oxe te maafirta yege sax a maafaan de coono saawala kon njom a yaqwa njom a gara ka bo yoɗokino xe e tikin bo xoole fad e soogo jega saaw i wax dëgg njom a yaqwa i ke ɗomna fop keno to ku andoona yee aar a refa ref histoire a wa reero o mosan a defarel bete jag i Babou feke tena aye ten eetno o décorer Babou faapum o paata faatayo o taan Ousmane a ref xam faap Ousmane a ref i kel fa um a ref te rimu a Babou mbirum kamil a reɗ'u Sadio Douka fop a nanagunum kon affection fa naaga Babou jegna na Ousmane a reta na faapum i kon nag namongan to leeg-leeg tiga gar ref ke hasard quoi i tig na taxa tig na waralan nu njoka njal e mbaas no saate fop yaam tiga a jega na préparer it angene saate fop mbar'uno mbuud i saate fop mbar'uno mbuud parce que tig saate yo i xëja peut-être Ousmane ten initier un ndaa saale fop njegun i
mbasno hak e mosando ha datle ngeda yit roga fe nañ jam amin waay ndig nay mbaam no na ref ndig butaan amin a ref ndig foofi amin a ref ndig o jeg amin roga waga dante fiin amin